Yo busia for mo ade nyina social media IGP pa ko pe an enanso matnase na menya tnase say dia na wonim say ensam no de emu ye hye ena medeba especially say a weekend a true weekend dia IGP that is ma so aye hye pa na nadia medensam na and then someone medeba no ebeje wonsam and then the some no ebeje wonsam just me IGP beto me na so na me hwehwe mu no just agye some mate shock bro ni bekasa mate shock na wonso minim sa wo a wo hwam ne wo a wotie me no wonso bete shock obebi sa IGP dia ya na mama Brown awura Letitia hey wobi na kan wasi asamwe de watan ali asamwe pantma asam no wontuma apagu awura Letitia fe go so opoku mfani nku awade no wawade biam Ghana for mumubi no mwano ya sumuro mwano eye poison mwati me de mwano esina na mama Brown awade ho ena wade ni beguo ena wade ni de enche ena wanyini che beman especially Councillor Rutos edi baby ena mudi mwano asima mi awade ho atwene sre abasa de muoden ama ampani ampa ni nuane ampa IGP me America sanete so what musa and many many soldier any brand soldier but and many soldier Ghana for ebinu etini aguna na mama Brown awade na menka ensemne entwetwa waso ebebre IGP mimi tumne na makyeresie yeso ni friend beto bo abon so a na ne nasi bibi so yakwa ni yankwohwe emfoni kakra bia yenyan de ma Brown edi aba betu da kyerɛ se wose awade no opoku emfani nku yankwa ni yankwohwe nda sawanka sawani tua wo hwɛ ne nsane video no ade aba be post e woni page no wo hwɛ sa kawana nshan wienye IGP me na me kan ai sawan hwɛ ade hwɛniye pa bo musa ne nsa no kawa no enhya ho yes me kan na nya video no nko a yankwa awura Letitia ni Instagram onu a emfoni na wode abegu dwa so a eno wono a wosa ahwo akyerɛ adasam nyina ama adasam nyina ehunu se won shakawa no woyi ne kawa no atowo kyerɛ se tinton time IGP enye me na meka Jay awura Letitia eke na mama Brown onu an Instagram page emfoni ni bi ena me 20 you mean sam da no yankwa ni enhwa emfoni na eno so ade agu ho abusia for samuamu awade ne de sesia de tinton time waguno ai wabeka singer for no ehun IGP esi awura Letitia wabeka mu Ghana for samuaji mo ni so mumu binom awade enye easy abaruwa esiso akwa awade na mo atomo anu agu ne so enekau ade achia kau wo kwa adwuma na tresa awade Modi awade go atintam na mama Brown wa matrese oni ni kunu masori to opera inside of so mu bedu odo no na ya awalija ye ho da ye so eni awalija ye ho enkomo enuo mudi sesi asa egu sesi Ghana fo mu mu binum no awade ni gu ye na sesi awayi kawa na to no ede ya na mu anya Abramo aduane adi wo maye mu aye den Abramo adwuma ye economics na ama na akofom eya sabi celebrate one samba ya munsusu nka sade ya na mo atwetwe apia esi nkrofo ansam na mo twena na pa twena wia twena nwumre enso de wo mu die mu no de wo mu ofiafie mu no ye biasoa bibi abeje nsam ba enam se celebrate de wo ye wo man ni nyanti ebeto wo ko na we aso ni ti na we aso ne na we aso ne sre na mo che samo acha wi na so ma Brown. How many times did I call you, Nana? I advise you that time will go. And maybe a chum, me babonte, ever kind.
went ye. Odafo Frodier, a yet de Nanso, ne ye. Mimu yanka, nedro, eni babia. Aye, debia mema IGP, masama mekane se. Sami draw na me pewa asamuno. Entrasa service wo ya de na nye ana wo chimia na me sho. Bible say chimi sabata abofra koma ho. Na ntiaso aba na hunu nyansa. Awurade tisha na wan kasa no odone di kan flower ni Mcbrown. Wunu aba mi anu meka kiro. Odone di kan flower ni. Eti wo masol from beginning ni nyina masol no wondo na wompel ba enam se no odone flower ni na wo kwa wo de akoma pan ne ko yenti no. Ene na abawie sa ama de Ghana fo aka no abam. Wutumi meka nkyere me sa wade ne nguye. Nana wutumi because asante amamna mu no. Kawa ene di adanse asante amamna de ebeto abefo ntintan isu kura na yesu woni be ma na jai mosin konwa enumpo would be show ye wo rank e ma mansa nyina hunu se awade no ejina ne na so why yi kawa na antoa na je se si ade bibi timi bibi re ma me ka se mi ama de nyina senior agrada ma mi agrada aka mama Pat ebe kan ensem bi sa wa wade kuro ya wonsam ne beto abonten no da bia me kasa maame no wa yansho so de e dia ma ewiase maame ne ba abonten Ghana fo e bia mu bi na mu ni short mom ni wo mo short mom ni de o mu wura fi ba wo mo ni short mom ni sam ne de ye be kai se ye maame agrada de ensem bi beto dwa se wonu wo jai ne de no enenya me adom na ni age enti reality share e ya na mama Brown enso hwe wo bentimi nto ne fo ese wonja ya wade ana wonwale nemomo no ahwe na ne wotimu no emwo no ne dani jam no nim se ne ahye ne fa etima woni celebrate achi ema Ghana fo ensam o mo beka enku no wo hwe na wontumi a wonja no nya na somdue dwei ama maka me maame asam se afen ma unu se reality share wa fire maame na asam no e de bobla na se reality share mafuto am de ma na se sadia wade ya buya wayi uka wayi se ya wo awakoma mu dia ene enhira ewo mu wo ya fe wo usika wo adwuma every man will proud to have you bema bia ni beje esu obenyam da bia meka se emadia baako enku na niema pempem emesie o enti awade de yesi panin obi nya ebida na koda de obi aye bida awade bia nso eni ti se na ntwibi eni ehyan asie eyapoto etu na woda wujam na wonim se na esisifa forget the Ghana for beka so wejai e mama sori nsan be pawo chom be kotokoto engine ntum na masori won chan masori won slow awurade tisha masori won slow I repeat masori won slow wo wen monyam wo wechinyam falia no wo fanyam wo enti magana fo ehuhu enka wo so nese wuwu ewa awade no ma wayi kawa no ensan fa mememfe enkofa kawa no enhye me kasa kirawo sedi wonua e kasa kire sawade na gua maningu ai awade no egua maningu wuti hono no sabi wonye ni pafosa sedi mdi ka se bema bia ni beji esu obenya nemom no yesi anu bepenti na boase waje ne background no ayi na ni ato nchen this time no se wani dawo na se wo be wari bia na wo relationship mu a open your eyes fa papa pani a wanyini cha ode ni fie no ebro so na wo ni age no ebe ye pe ensan ko fa small boy bia mo magugro ho ebe hwe wudi a wo ebe fa wudi no fa magidi no asabe ma broken heart ama wani na ho enkofa small boy bia na won so wo kira wo tuebo ahofen ni sikan nyina achi fa age made nkwana nkete na da bia wo mo gro atopre no wo mo gro ho sa anya fe emfatao sister pinko wanim ati ase just small boys nko wo mo nyini ntro mo adwene mo nyini na pani ne de obema wo adwene so ati ase na masol mami kan asem bi nkyira wo senanama ajawa masol fa wonsa go wuti edia yawo adia ne de wo benya bi edi srem kwes ne de wo benya bi
but wo ba ye wo ba ne wo ba to say na mama Brown wo ba se bi nanim wonyam na chi wonyam na wo adwene no wonim nyansa na wagye din no wo sika na wiase nyina agina tum sama Brown no de wo bua bla wonya bia mu da we kire sa wadwene ni so ena wo bia from beginning wo bia nim sama Brown na wo mpe no ba enam sika ni din a wo benya nti ena ado ho bebo no but bra wa hra de hwe yie ewiase ma fama di na da ho otwon enye wo bia ene ye ne se de ma Brown e bia ma Brown de onka o hwe yie how many times ena masori mabo din hwe yie anyway ma Brown said them di kan no agua maninku enkrofo atitru ene gupunu na chi a omubom dem di twa woto aye dem medical ka kire on e said this time no open your eyes na me ka wa just so one subscribe Maris TV bomodia na subscribe e ma wura mfin so say number no e wa kire bomodia asa wo be fra me na ne me be twetwe nkomo na nso wo ha no wa ka kire me na me nso emwa me wo no me di abo wo share me abantia e di a wo fra me amaje so social media IGP Mcbrown, I love you.